chapter number 4 verse 24 long tok tang lo. Ana me kar Jowel posi ana phan Phangcho to man me a hopen na kan kar Jowel church nang hi posi John chapter 4 verse 24 long tang lo. Asi pini ke Sunday ni posi aka pregani kali pone pini ke project ani. It's very special day for all the Christianity in this world. Pini ke pham kruan ke ana mane kruan Christianity mate himen mayani mate special ani lo. Inuro monit amang hemalo tro. One day inuro monit amang hemalo alang li girja absent dai. Girja absent lo mate dono pick raso monit gawarani. Amasi amang hemalo tekala angel. Inuro tekala bangsi a church tin long dampo dairi chot pondong po hadak church long dampo tekala penadi register note kuri potho present absent and for roll call and for amuk present amuk absent langsung and for church tin dan lo engke absent dolo lo bete moha labang sor tekala si register put dak po kejurani in the end di adjustment there di put dak po haso tekala si report people jenne report kana mateng brother amuka sarthe bangke la an worship service absent para soni report people tamo amuka kareng bangke kakrung bangke la an absented kohana dak tekelasi report bidangko engke tin kana labdam nike meherang le ada solong toklo ke sangni kin chirjir aposen ang tum na ke rim pameni bi pameni taramani ke sangni tum worship kun pameni phasi puda amasela somila som man keman kana masya piban ke alang le girjatun gado the tekinaman ji report roll call na entry absent roll putene ke sini ang song ke ke absent na ko red mark ang sipo engke ne meherang tunang chok ko ite matase next ani bagala somile girjatun gado kasi don mari tu pini kala ke ene ani gali bonta it's very special and holy day for all the Christianity in this world, and that's why we have to keep holy and clean. Pini ke tum arto din pameli ko pang puda. Dan pini a topik ko pila cinema. Hamane cinema ha? Hamane group ta praptin ba? Ha? Karbi Sermon yang te. Kerengmejir dipan nang barnam kuwa. Itunge todawa por hirja por 8:30 kitchen ke 1 घंटा. Kerengmejir dipan nang baron de मोबाइल के बाती पे नंबरों ने कैसे लैब के देर पे नंबरों ने फिर कभी बस कार भी तुम कितने करे लो पूरा डंडा कार भी तुम टाइम फनी होने से इंग्लिश में बोला टाइम इज मनी फॉर ए लॉक में फिर कार भी तुम कैसे किसी फूल डंडा लो कि दो ने लो पूरा डंडा तुम टाइम फनी होने से टाइम पर रेस्पेक्ट मिले से पूरा टाइम पर तुम काम करे मुझे से हम बाप दोस्त में तुम पांते में जाग रहा हूँ जी itu me jarang ji mobile pa thurang ji kitabe puri par mat puri dule de itu ke time pa na still we are in comfort zone apo se pini to da por alma me thurang ji ban ke come out from comfort zone Kerengmejir event Kerengmejir event nang bar non bo se to da por anam nang di na pendi panai kilo mari ke pini whatsapp ani pini tum sama haram nang lila pendali kona da jom nong sedolo to da bateng bulan te Kerengmejir dim se to sai de girja por ni ki nang le elo por teng pen dak ma chok ta vela si sikang vela so Kerengmejir comfort zone long se do you can ke nikan se kena phone le nang lila pendali ke sarura kali itu ke smart pick ni smartness kadang ya por se to na ke England dong wrong annual conference to matter not porting the cheluta you the tumaban to people because we are still in comfort zone nangli na pendali kini ali anta Kerengmejir defend ang baron masina baron na we cannot come out from comfort zone halaba so comfort zone tun di lagi tumake we have to break the chain that the devil has binding us Satan tumana ke kok hem anchi na di tum pada na anchi tum we can come out from comfort zone. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Setelah por di ana malam haslo kana pakan tum lake akama ne pikit ho ma deso sipen kepan Acts chapter
number 3 verses 1 to 10. Kadak nili langdam lang isi penesi nili puhidam delo continue patang delo bantan nili isi penesi verse nili langdam satu. Atau kada Bible si putha akamang ni pite thom ang deso isi pen katang. Kada pite akeng kate ko abang afan tupani. Akeng kate ko abang afan arang tupani. Labang sulong Pilipini daw from through and for itu arnam pan itu worship arnam pan itu meditate ang mga normal itu. Jadi kuidam na verse number 1. Arni yang sambati kita mapor. Akhirnya kardom mapor ahut pitor la penjong kardom ham te pi along long road. One day Peter and John they are going into the temple for prayer in the evening 3 p.m. Kasi Jews at Marutin, Yehudi at Ani Sialong, batay ko mga madong. Jews, they have routine of prayer. You know, they have prayer 3 times in a day. Yehudi at Mani Siambong, hong ko manang kadong Marutin do. Halaki adab porfay, Majid Sirkep 9 a.m. in the morning. Adab Majid Sirkep talagang mondir lang daw si Ana madong na po Yehudi ko. Natin yung daily routine do. They have daily routine of prayer. Yehudi at Jews ito. Ani silong batay ko. Epong kaya the prang tursi for 5 sirket 9 a.m. tiara na madom na ko. Ako wang people anarlo baro baji at tamar na madom na ko. Laso people ako ani isang baji ko. At ani wang batay ko na madom na ko. Batay ko ano? Hadap ano po lo? Anarlo ke? Ani isang ke? Atun batay ko 3 बार Yehudi do मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं खतमाना माडोंगा 3 घंटा के इंटरवल के बाद वो लोग यहूदी लोग मंदिर की ओर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं हर रोज अनिवार्य तुम्हारा गड़ों पर दान उसी रीति रिवाज के हिसाब से पतरस और यूहन्ना दोनों निकले मंदिर की ओर क्या करने के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं वजीफा और पतरस लेकिन यूहन्ना वो दोनों निकले मंदिर की ओर प्रार्थना करने के लिए कितने बजे दोपहर के 3 बजे अतः अन्य शाम बजे की थम पर आनाम kadam din fancy Peter and John latum balo. But according to scholars, Peter and John they were best friends. Peter and John ba ke disuri sa ho to Peter and John bahini ba ke according to scholars उनकी किताब में बताते हैं कि लतुम के जीव को they are very best friends. लतुम के best friend लतुम के जीव को लेकिन according to the age आता टाइम करते जोनाथन पितोर पकड़े चला जोनाथन पितोर पकड़े चला नसी वर्स नंबर 2 लोग पिलो बताओ बन के हाथ अलोन के दोंग हाथ करो में हम अंग हाथ अलोन इनु ना महान के फेक पेन अकें के पेक अमुलित दो kalau so Jerman ke beautiful kalau karo हम मंदिर लो आड़ी असम कतगाड़म ना वेराडेम जेरूसलम लो मंदिर लो आ गेट दो के beautiful अदे में बुटा beautiful सुंदर बुटा alon के दो बुटा alon के दो गेट लो सी लदुम आनाम कड़म ने फन पालो हर ना कमाल के दो के गेट लो इंदु अमहां के थे पेन अकें के तो अमरी दो तो पुरा कसना अमहां के थे पेन अकें के तो अमरी दो Amhan Ketekten, he was lame from birth. He was lame from birth. Amhan Ketek, 5 power of Amhan Ketek, and you can see, I can't take up block. Itu dulu ke paralyzed betul kan? Amhan Ketek kan sih, itu ke adai, napai ko adai ko pusat itu itu tahai. Balang tahai, kalau tahai, tapi benar tu ke nona ni nak pendiri operan mesin itu ini anak pan rolong cok. Om dong tu nak Ketek kok. So kailang do paralyzed tu ana handolong le di tanang le pending opran besan ekeng ri besan te tu ke ana pan ke ro puidi openli itu worship te tu do pik bahaya lundun hota lunu de tu do bahaya kamu hota kamu de tu do lasi asote masla tu यहूदी के रीति रिवाज के हिसाब से पतरस और यूहन्ना दोनों मंदिर की ओर प्रार्थना करने के लिए दोपहर के 3 बजे तुम आना काढोय फांसी लतुम Dam lo kusipu. Lame from birth. Lakan Peter, lakan John, asumri pan take long lo. Lakan take long lo. La asumri lakin take long. So let us
lo make aking kita kok jok nang independent aking kita kok aposi dong kita mata make operasi mata lang sa badal panana malampa. We are only thinking from physical aspect. Karjong natin ito lang nanti aposi naso nila aking kita kok jok ni kita kok no problem. Naso history kini panang nang task ko sa kita mata lang. Dong apor. Lasi pili make itum kita di si friend nang di kailong Charlie long pina long si ni Charlie long. This is very amazing. Laki bangun ni biar temu. Labangso temu ke laki kita la penjor tum ani ngasamanam kardom dam ke laki tum Jesus Kristo sining sedang terapi lam sining Charlie terapi atemu la laki after the ascension of Lord Jesus Christ. Dam terapi labangso atemu. Laso ni keng kita jawab ni kita kau pasti laso temu ke ne panang tas ni pasti dum ke Jesus. But do you understand that we are land in many areas? Do you understand? We are land in many areas. Itu tu area lo itu kengkok jok nomor. We are land. Tu area lo, tu adim lo, atau war lo, nang di dalam ni kengkok jok lo nomor. Nora dah por alam. Itu mana kar juga ke? We are land in many areas. Nora itu. दूसरे के एरिया में हम लोग लेंगरा रहा है एक ना और एक तुम लेंगरापन सिर्फ शरीर के नहीं और अपन ने इंकॉप में तुम सब कभी लेंगरापन हमारा स्पिरिचुअल लाइफ हो सकता है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ हमारा पर्सनल लाइफ हमारा फ्रेंडशिप रिलेशनशिप with our mom and dad relationship we may oneness itun ke kok jok hai don mare tu I want you to think when I'm speaking this. Nay tu na chana phadu thak ni la basolam thamba mo. Nang di ko nak sikeng kok jok lo na por. Ko nam mo sina li lengera lo na por. Ko nam na sina ni keng kok jok lo na por. Nang ni pana pada mo de. Ana makam pana pabadu no de. Kam ti me na pabadu no de. Nang ni phada lo di na patok ho. Nang ni chana phadu thana na por. Let us think when I'm speaking this. Ninje po mo nang ni me thama chana phadu thak. Nili ta nane ke kok jok ma. Ana makam pan badu no de ma. Kam ki me pan badu no de ma. Shaitan ne pan long dim se na pa ke kok jok ma nang patok khop ma. La bang so munit ke be ko be ke kok jok ma. Mondir long da po thirda ke tu to pan dan ki to hang na kam si Phangcho. La bang so munit pa ke. आपका जो कमजोरी है समझो कि वो आपका लंगड़ापन है नांगली वीकनेस नांगली कमजोरी ओबरा फिर कमजोरी कार्जोना फिर कमजोरी ला नांगली के कमजोरी आपका वीकनेस आपका कमजोरी समझो कि वो आपका लंगड़ापन है this man he was named from birth like he may be 30 or 40 years old alam ni ke ninkan thongket na pan ninkan tiket kele lo so kitor ten don kita hot aron ki apos 30 years 40 years la so menit ke ko joglo la so menit ban ke you know things which we are from birth we became into comfortable la so menit ha be ko ban ke ko joglo posi ala comfortable ne life ke la punda joglo ke ko jog ta joglo dabude da joglo Pangdaro na tayo solo, hindi ka montir lang na po, banglaw sa hanggun po, hindi ka laan na ni tulong na ni po ng drama. Masong sila sumunita kay mata. Kasi all of the Christian to, ni kaya ka na po na solo. Ni life ka na po na solo. Masong mulit song siya. Kaya kong jok na po na solo, red din po sa hanggun po laan na solo. Kasi doon ba ulit ito, nang di ang song dami ito madami ito. Akan pi yung deng le ito mali dun ito. Mata jet biaya hari sudah kita lah, itu betul sih doa aku mah. Kelas 8 kelas 9 bilang dekat ko, hijau dan keluar ko. Nih, ane kadun di ko, landa tu. Hem jadi sih kita mesti lama. Enom cepat tu lama. Bangsa medam pun apa hantu lama. Lalu mereka ni kalau anda coklat tu mesti pulau macam apa. Anjan, ni kaya kalau anda tu, sorek bil ko tu hantu ko, 40 years ni ke sorek, ni kalau pulau anda coklat tu. But this man forgot that God can heal him. Adam napan pame un po nagala sumit kanya dalo. Ati ka 40 years sila sumit kay God joglo. We believe that God can do miracles, things in our life. Nang ina penliti pelong. Adam mahunde kam kayon po nang ikroy na tingnan. La sumit kay believe dalo. Lake a khop sila ang lo kay matha cemetery disi. Ni torek dun po ni life kelanda joglo po sila sumit kay
si mathalo dan mali itu. Masih Peter pen John apa kita long pen nak alang tangka tu hang dulu. Good day pasal sebalik so hek tu lo ini dulu. Peter pen John lang dingol. Look at us. Peter pulo di cuma nang lang sa. Verse 4 long ano sina? Peter la pen John lang lipan kelang dengan Peter pulo. Ini tu apa nilang tak. Look at us. Peter pulo di cuma nang lang so tengok pang. Then nang in the name of Jesus, wake up, get up and walk. Malah sebelum dia 40 years, 30 years ya, tengok joglo. Peter la pen John ko pulo pun nak tengok dole no. Nang kuno. Kata halas sebelum kursi rosi anak pan artu dulu. 40 years tengok kamu pan Peter pen John. Jesus mention to kursi anak pan dulu. And then he worship openly. Until and unless we come out from comfort zone, we cannot worship God openly. Itu mana pan artu deki ahokkan. Ingat tuan. Itu comfort zone kan bahudi produk. Kerengmejir apa sih pen John bahudi produk itu. Comfort zone pen bahudi itu anak pan rote ke dan mari itu. Hello, toda por मेरे को पैसे पूरा तुम पकड़ हम बहुत हो गया हर रोज की ये जिंदगी अगली बार तुम करेंगे मेरा काय तुम सब लोग बहुत हो गया एक साल की दुश्मनी वही आज भी kedam tangan ni alipan nikan ongdo nikan में कर दिया या दुश्मन तीन सब लोग धर्म वाले तो निकाल ना बहुत हो गया सालों के मेरे स्पिरिचुअल लाइफ इतना था आज भी इतना था Kedam tangan ni spiritual karja try. Laan si dobong na. Hindi laan na kaulo ito na. Church relationship. Church or relationship. Apang pen. Dobong ini menu. Bahut ho gaya. It's too much. Come out from comfort zone. Itu pilih Kerengmejir pen. Itu nang balo na. Let us come out from comfort zone. Itu Kerengmejir din pen nang ilepen ini. Itu pilih nang balo na don mali. God said to Abraham pan anam pulo, come out from Ur, nang labaso nang pinapo at Bethel, nang pinapolong lepel lang pen seora, ni napaplang atin nang pamor. Come out from the land which you are staying, which you are belonging, and go to the land which I will show you. Ni napaplang hindi nang tamon sa Abraham pan Jisu anam itu. And I will bless those who bless you. Don't worry to until and unless we blessed by the people, we cannot bless other people. Jacob on his journey, Anam Penron, Anam Pechamarkot dulu, Peniala. Anam Pechapan, Tang Jacob Pechamarkot amat. Jacob kehailo masih ada tiampo for Anam Pechamarkulu. Epanang unang Jacob, kata angko ni sedang naku. Jacob pulau, until and unless you bless me, I will not leave you. Nang napana hidup sudah nak pikir ketik ni napana uik. Amasi ini penamente is wild untuk pukul. Apa yang nak hentu macam apa tanglo namente. Praise the Lord. Until unless Jacob now wherever he goes, he bless the people. Jacob sama linda nom puri hidup sudah pillow. He blessed the king of Pharaoh. Pharaoh ni coba Jacob hidup sudah pillow because he was blessed by God. And now Jacob, wherever he goes, he blessed the people. Abraham, he was blessed by God because he lived his comfort zone. He lived his own place and he went to the place where God saw him. And that's why Abraham, wherever he goes, he blessed the people. Don't know it. Nangli apin anak na hidup long live ke nangli abang anak kadom mebe jadi. Anak anak le hidup me kah hidup long le jadi. That's why we need to bless by God and to receive blessing from God. We have to come out from our comfort zone. Itu Kerengmejir dengan tentang barnagi. Itu mani bang da Bible puri he. Anam kadom de pete God will never bless you. I assure you in the name of Jesus. Itu Bible puri porbe. Ini jang log. Anam adom porbe. Itu gospel itu na porbe. Kaya kita lagi pilih poti di pemejang log. Adapte mobile. Ajote mobile. God will never bless you. Because you are still in comfort zone. We are still in comfort zone. And until and unless we come out from comfort zone, God will never bless us. And if God doesn't bless us, we cannot bless the people. Itu mana bang para hidupnya hati ini. Abraham wherever he goes, he blessed the people. Because Abraham was blessed by God. Jacob wherever he goes, he blessed the people. Bang para hidupnya hati lolo. Jacob ana mardom ke hidupnya long people because Jacob was blessed
God. Until unless you bless me, I will not give you. Kasi normally to love of it, kaya nga dun kay, nang likumipin na pulo time pass, we have to bless by God. Kasi wala pa hiltimate sa dahil po na yun. Ansi, we will be a blessing to others. Ansi na nila pinilangkan, I hiltimate PMD. Jesus said to Lazarus, come out from the grave. Lazarus can be kisi bigat food.